Ñañay, turay, wayra wasikunapi willakuykunata uyarirankichu? Televisión tarikurankiñachu? Imaman tarimachkanku tuta punchaw chayta? Ari, llaqtamasi, kanchamasi, lliw, tiksimuyumpim, rimari kachkan, kay coronavirus manta. Qankunaqa yachankishña, mayllaki, nanay, hinallapaq wañuyapamusqanta. Chay hina kaqtinqa amaya q'ullu kasunchu, aswanpis uyarikuq kasun. Imatachus Perú suyunchispi umalliqkunaq nisqanman hina hunt'asun. Mana wakin suyukunapi hina waranqanpi wañuyman aypananpaq. Chaypaq wasiykipi, chakraykipi, ayluykipi qhipakuy. Kaqllatataq ama puni sinqaykita, uyaykita, simikita hachamakikiwanqa hapikunkichu. Unaychata unuchawan, habunchawan, imallinta maqllikuy makiykita. Chaymi manaña waq ayllukunamanta llaqtamasiwanqa tupanachu kanqa napaynakunapaq makillaminakuywan much'achawan ima paqtaq chaypi imaynallapas chay coronavirus unquy kashanman. Ichaqa kallpata churasun mayllamantapas sasachakuy kaqtin runa masinchistaqa yanapasumpuni. Pisi punchawllaña kashan kay unquytaqa llallisunmi atipasunmi huk sunqullla hina llaqtamasi. Amataqmi llumpayta mancharikusunchu. Allinta umachakuspa allinta amachakusun. Chayraykum yapatawan niykamuykiku. Wasillaykipi hipakamuychik. Perú suyo, huk sunqullla, huk umalla, huk makilla. Llaqtamasiykuna kay sasachakuytaqa chimpasumpunin chaymantataq hukmanta uharikusunchis. Kawsachun Perú suyunchis.